Biljenje i maljovanje cerkvi gospodžinčanjevi brali robotnju za restavraciju kulturnih dobroh Ambrošić do Sombora, čio majstrove predaskiljoma rokami omaljovali i Đurđovsku cerkvu. Za farbi u gospodžinskej cerkvi konsultovani Đurđovski paroh, otec Mihajlo Hološnjaj, že bi oni buli usohlašeni za novima stolkami i ikonostasom, a detalji prepuščeni vyvodzačom robotoh. Mne vas milo, že sme to porobili, že to, evo, to bardzo velika robota vula i stolki, máme teraz 65 stolki novi, evo, cerkva bude bardzo krasno porobena, takže. Na jaki sposob ste obezpečili penježi? Pa penježi, jak i do teraz, to sme dostali z boku za stolki, tak sme od naših članov dostali isto penježi, pa ona košta 6,5 evri. Maljovanje jednej cerkvi tirva podaskeljom mešacija u gospodžincoh prejednostavnu arhitekturu cerkvi, rovni muri i njevisoku povalu bez vodoh, roboti bi mogli biti gotovi za daskeljo tižnje, odnosno po konjet julija. Členi cerkovnog odboru planuju cerkvu obiljici zvonka, ali za to tu robotu išćenje obezpečeli penježi.